Bugün күп итеп эшләдем. Алда. Йоклайһым килә. Марина, һеҙ кем булып эшләйһегеҙ? Тестировщик, software tester. Ул нимәкәй була инде ул? Башҡортса аңлаталмайым. Аңлаталмайым. Тестировщик программного обеспечения. То есть есть ПО, программа, и мы ищем баги, тестируем, смотрим, чтобы продукт вышел хороший. Ух ты. Короче, с компьютерами. Да. Информационные технологии. Big headed. Да. Ярар, ҡыҙҙар, бик һәйбәт. Арһағыҙҙа әҙ генә төҙәйек тә, мин дә яман арыным, что-то ауырып торам тағын. Ну, күтәренке кәйеф менән һеҙҙе күрергә бик шатмын. Һәм дә бөгөн йома көнө бит инде. Алда ял көндәре, шуға ял иттербеҙ. Ярар. Һеҙҙең өйгә эш инша яҙырға ине. Нисек килеп сыҡтымы? Эйе, әҙ генә яҙҙым. Яҙып алдым. Ярар. Гүзәл, һеҙ? Юҡ, яҙмағанмын. Ах ты. Хәҙер тиҙ генә яҙа алаһығыҙмы? Беҙ Маринаны тыңлағансы, Маринаның иншаһын разбирать иткәнсе. Эйе, яҙылым. Үҙегеҙ тураһында бәләкәй генә инша. 7-8 һөйләм, 9-10 һөйләм тирәһе. Әҙерәк булһа ла яҙып китегеҙ. Марина, хәҙер һине тыңлайбыҙ. Мин телефонымда яҙып алдым. Эйе. Минең исемем Марина. Миңә 33 йәш. Мин Өфө ҡалаһында тыуҙым һәм Лондон ҡалаһында 7 йыл инде йәшәйем. Хәҙер 7 йыл йәшәйем. Мин кейәүҙәмен. Һәм минең иремнең исеме Грегори. Ул француз һәм үкенескә ҡаршы урыҫ һәм йә башҡорт телдәрен һөйләшә белмәй. Телдәрендә һөйләшә белмәй. Телдәрендә? Эйе, телдәрендә һөйләшә белмәй. Телдәрен тиһәк, телдәрен белмәй була. Төрлөсә. Был минең нисек итеп әйтәм әле. Мин стройный рассказ итеп эшләмәнем. Һәм бер генә һөйләм. Беренсе һөйләм, минең исемем Марина. Икенсе һөйләм и так далее. Һәм минең бер стройный рассказ булманы инде. Ниндәй разнобой факты инде. Ярар, нисек бар шулай? Мин тестировщик итеп эшләйем. Тестировщик булып. Тестировщик булып. Тестировщик булып эшләйем. Минең бурысларым үтеү һәм тест яҙыу. Мин тестларны үтәм дә яҙам. Миңә минең эшем бик оҡшай. Сөнки минең эштәләрем, коллегиям. Коллегиям. Нисек була икән? Белмәйем. Мин онлайн ҡараным, ул эштәләр. Мин был һүҙне бер ҡасан да ишеткәнегеҙ юҡ. Күрмәнем, ишеткәнем юҡ. Эштәштәр. Хәҙер беҙ аны ҡарайбыҙ. Дауам итегеҙ. Дауам итегеҙ. Продолжайте пока. Бик һәйбәт һәм тәжрибәле. Шунан
Миңа сит ил телдәрен укыйһы бик итеп оҡшай. Мин хәҙер немец телен һәм испан телен бер юлы уҡыйым. Һәм миңә китап уҡыу оҡшай һәм подкаст тыңлау оҡшай. Ваҡыт булған сағында уҡып тырышам. Һәм минең нисек була ул башҡортса? Ниндәй һүҙ? Мечта, как бы хочется. Минең донъя буйлап. Минең теләгем, минең хыялым. Хыял. Минең хыялым донъя буйлап сәйәхәт итеүе. Ҡыҙҙар, коллегиның һүҙен тапманым. Тапмай башҡортса. Коллегалар тип әйтербеҙ. Шулай. Булды. Аһа, бик һәйбәт, рәхмәт. Марина, тағы яҡшылап белеп киттек. Һәм дә әҙерәк кенә һинең һөйләмдәрҙе әйҙә ябайыраҡ эшләйек һәм хаталарын төҙәтәйек. Әйҙә яңынан һин башла, мин һөйләмде уҡыйһың, туҡтайһың. Дөрөҫ булһа, беҙ аны дауам итәбеҙ. Минең исемем Марина. Миңә 33 йәш. Мин Өфө ҡалаһына тыуҙым. Ҡалаһында тыуҙым. Тыуҙым. Ошонда, ҡыҙҙар, мына беҙҙең башҡорт телендә беҙ һөйләшкәндә иғтибар итегеҙ, һөйләм аҙағына беҙ баҫым ҡуябыҙ. То есть ударение мы ставим на конец предложения. Мин Өфө ҡалаһында тыуҙым. Мин Өфө ҡалаһында тыуҙым. Нөктә бит инде. Һәм һинең анда һәм тип китә ине. Беҙ ошо һөйләмдәрҙе бүләйек, ябайыраҡ итәбеҙ. Мин Лондон ҡалаһында 7 йыл инде йәшәйем. Мин Лондон ҡалаһында 7 йыл инде йәшәйем. Саҡ ҡына мына ошо 7 йыл инде тигәнде икенсе ергә күсерергә кәрәк. Ҡайҙа күсерәһең? Мин Лондонда йәшәйем инде. Мына һин, ты хочешь сделать акцент на то, что уже 7 лет ты живешь в Лондоне, так ведь? Башҡорт телендә акцент эшләр өсөн беҙгә 7 йыл инде мин Лондон ҡалаһында йәшәйем. Начало предложения. Башына ҡуяйыҡ. Беҙ ошонда иғтибар итәбеҙ. 7 йыл инде. Беҙ икенсе төрлөрәк әйтһәк, мына инде тигәнде алып ташлаһаҡ, һин дөрөҫ яҙған булыр инең. Мин Лондон ҡалаһында 7 йыл йәшәйем. Инде һүҙен алып ташлаһаҡ. Былай дөрөҫ булыр ине. 7 йыл инде мин Лондон ҡалаһында йәшәйем. Мин кейәүҙәмен. Ошонда мин һиңә әйтеп киткем килә. Кейәүҙгә сыҡтым, кейәүҙгә барҙым, тип бик әйтеүен бит әйтмәйбеҙ. Мин тормоштамын, тиҙәр. Тормоштамын, значит, замужняя жизнь, супружеская жизнь. Тормоштамын. Һәм минең иремнең исеме Грегори. Так, ошонда беҙ һөйләмде бүләбеҙме, йәки был бөтәһе лә бергә буласаҡмы? Бүләбеҙ. Беҙҙең башҡортса һөйләмдәр һәм тигән предлог менән башланмай. Мин тормоштамын. Минең иремнең исеме Грегори. Әйе, дөрөҫ булды. Ул француз. Һәм ике һөйләмә, бер һөйләмә. Мин бер һөйлә тип яҙып алдым. Ул француз һәм үкенескә ҡаршы урыҫ йә башҡорт телендәре һөйләшә.
Телдәрендә. Телдәрендә һөйләшә белмәй. Һөйләшмәй, я һөйләшә белмәй. Һөйләшә белмәй. Тик мына ошында һин әйткең килә бит инде башкорт һәм рус телендә әйткең килә. То есть на башкирском и на русском, к сожалению, он не умеет говорить. А у тебя получилось я. То есть или, да? То есть нам бы хотелось, например, и чтобы он на двух обоих языках говорит, но, к сожалению, он и на том, и на другом не говорит. Поэтому мы говорим башкорт һәм урыс телдәрендә һөйләшмәй. Урыс. Телендә һөйләшә белмәй, һөйләшмәй. Һөйләшмәй, я һөйләшә белмәй. Бер минут. Шуннан һуң минең эшем турагында һөйләштем. Мин тестировщик булып эшләйм. Минең бурысларым тест үтеү һәм языу. Так, ошонда бит һөйләмде дөресрәк итеп эшләйек. Тест тест үтеү һәм язылмы? Минең бурысларыма инә. В мои обязанности входит проверка, тестирование и написание, да, чего-то, я так понимаю. Минең, тест үтеү һәм языу минең бурысларыма инә. Икенчерәк итеп язһак, минең бурысларым 2 нөктә двоеточие либо тире тест үтеү һәм языу. Еще раз повторите. Тест үтеү һәм языу минең бурысларыма инә. Это входит в мои обязанности. Инә. Окей, инә. Рәхмәт. Һәм миңа минең эшем бик итеп оҡшай. Күп итеп оҡшай. Күп итеп мында бик тура килмәй, сөнки улар күп итеп это когда немножко в другой форме применяется. Бик оҡшай. Бик оҡшай дип әйтһәк була. Минең эшем миңа бик оҡшай. Окей. Сөнки минең эштәшләрем, коллегаларым бик һәйбәт. Коллегаларым бик һәйбәт һәм тәҗрибәле. Так, ошо һөйләмде ул бит инде яңы һөйләм, ә безнең башкортса һөйләмдәр тагы ла предлогтар менән башланмай, сөнки это потому что, да? Ну и в русском, в принципе, потому что мы не можем начать. Это было бы продолжение. Минең бер һөйләм. Бер һөйләм итһәк? Бөтәһен хәзер укып сыга әле, нисек булыр икән? Миңа минең эшем бик оҡшай, сөнки минең коллегаларым бик һәйбәт һәм тәҗрибәле. Саҡ ҡына нейерәк шул, шымартырға кәрәк. Бүләйек был һөйләмде. Минең эшем миңа бик оҡшай. Эшемдәге коллегалар, то есть эшемдәге это те, кто на работе, коллегалар бик яҡшы тип әйтәйек. Һәйбәт тауар була, һәйбәт һауа була, һәйбәт кешене һәйбәт дип әйтеүен бик әйтмәйбеҙ. Яҡшы. Яҡшы һәм тәжрибәле, опытные. Һәм тәжрибәле. Куда либо уже слово. Шунан һуң минең хобби тип һүҙ бармы башҡортса? Хобби яратҡан, оҡшатҡан. Так. Бар, хәҙер әйтәм. Яратҡан эш.
Ну, можно сейчас увлечение написать, как это будет увлечение. Мен посмотрю, если что, попозже. Мгм. Карармын аны ошол бит. Мен язып алдым хобби тип. Мгм. Миңа сит ил телдәрен укыйһы бик итеп оҡшай. Бик итеп тағын бер тапҡыр язып алдым. Бик Мгм. итеп оҡшай. Мин хәҙер немец һәм испан телен бер юлы уҡыйым. Так, хәҙер төҙәтеп үтеп китәйек. Увлечениены таптым. Мауығыу дәрте. Мауығыу это получается как увлечение как раз-таки, да? В принципе, хобби это и есть. Һөйләм Мауығыу тарты. тағын бер мауығыу тип яҙ, былай ғына мауығыу. Тағын бер тапҡыр уҡып кит әле һөйләмеңде. Миңә сит ил телдәрен уҡыйһы бик итеп оҡшай. Так, миңә оҡшай. Миңә сит телдәрен өйрәнеү бик оҡшай. Телдәрен өйрәнеү бик оҡшай. Һәм так, наверное, поменяю, а то немножко всех. Хәҙер мин немец һәм испан телдәрен булардыр ул. Эйе. Телдәрен бер юлы уҡыйым. Дөрөҫ. Миңә китаплар уҡыу һәм подкаст тыңлау оҡшай. Әйҙә, ошо һөйләмде ябайыраҡ итеп ҡарайыҡ. Это как вот в английском I love and I like, есть же. Вот здесь вот миңә оҡшай бар, ошолай тип әйтергә мөмкинселек бар. Йәки мин яратам. Мин яратам тип әйтһәк нисек була? Мин китап, секундочку, мин яратам. Мин китап уҡыу яратам. Уҡырға. Һәм подкаст тыңларға яратам. Вот. Ябайыраҡ булды, әйбәт. Яратам. Всю связь аптырайым. И һәм ваҡыт булған сағында уҡып тырышам. Это значит, когда у меня есть свободное время, я люблю читать, да? Я стараюсь читать. Минең буш ваҡытым булғанда, буш ваҡытым булғанда, мин уҡырға тырышам. Мин уҡырға тырышам. Эйе, һәм минең забыла слово мечта. Хыял. Хыял. Чуть не сказала другое слово, которое ругались. Минең хыял дөнья буйлап сәйәхәт үтеү. Итеү. Сәйәхәт нәмәсе була? Сәйәхәт. Путешествие ма? Сәйәхәт, путешествие. Сәйәхәт темаһына беҙ дәрес үткәрербеҙ, Алла бирһәм. Уның тураһында күп һөйләргә мөмкинселек бар. Һәм минең хыял бөтә донъя буйлап сәйәхәт итеү. Ҡайтып та әйтһәк була. Бөтә донъя буйлап сәйәхәт итеү.
Иттеу. Икенче төрлерәк әйтһәк, менә формаһын алмаштырһак, менә әйтәләр бит, есть страдательный и активный залог, да, вроде бы. Вот в английском, по крайней мере, когда мы и меня. Вот здесь вот тоже в башкирском есть форма такая, я не знаю, как сказать это на башкирском. Икенче төрле итеп әйтһәк, менә икенче формага. Мин бөтә дөньяны гидеп сыктым килә, яки мин бөтә дөньяны күргем килә. Күрергә хыялланам. Мин бөтә дөньяны күрергә хыялланам дип әйтергә мөмкин. Хыялланам это уже мечтаю. Бик матур булды. Біз ошо иншаны кыдар булай гана язмайбыз, бул самопрезентация темаһына бит инде без һөйләшкәйнек, өйрәнәбез үзебез тураһында һөйләргә дип. Шуга ла ошо инша ул һеҙҙең всегда под рукой должен быть. Күҙ алтында булһын һәм дәфтәргә күсереп язһағыҙ, бик яҡшы булыр ине. Не проблема язырға. Ниндәй телдә яҙам? Мин то латинский буквы вставляю, потому что руса андай произношение юҡ. Шарттыра бөттөм. Әйҙә, һин белмәгәндәрен беҙгә яҙ, беҙ һиңә башҡортса яҙып ебәрербеҙ. Сөнки Маринаға шул алфавит в телефоне, да, һиңә ярҙам итәме? Алфавит, әлифбә. Әйе. Һәм текст на башкирском? Әйе, теге. Әйе. Мин башҡорт телен аппликацию сделал, да, тут? Мин шуны аппликация итеп эшләмәм дә, шуңа ҡыйын икән яҙырға. Һөйләй алам, но яҙырға анда вообще весь буталып бөттөм. Рус и латин. Хәҙер алай еще башҡата бит. Тағы ла башҡатасаҡ. Руса бик яҙмайым хәҙер. Эш буйынса гел французса яҙырға тура килә. Шуңа унытып барам икән. Менә бит мин һеҙҙең менән шулай уҡ башҡорт телен ҡабатлайым, сөнки минең иптәшем башҡортса һөйләшмәй, ҡайным русса аралаша, һирәк-мирәк кенә башҡортса. Мин дә шуға шундай ҙур теләк менән һеҙҙең менән аралашам, һеҙгә ярҙам итәм һәм үҙемә лә был бик файҙалы. Так, Гүзәл, хәҙер һинең иншаңды тыңлайыҡ. Так, зависла. Гүзәл, по-моему. Так, вылетела. Диана, мин был тексты яҙып алам, һеҙгә отправить можно на проверку на еще одну? Мин аны уҡып, как это? Проблема интернеттан, белмәйем нәмә эшләргә уже. Гел уңайлап ҡуя. Гафу итегеҙ. Ярар, аныһы бывает. Марина, мин һине ишеттем, һин миңә тексты ебәрәһең, мин аны тикшерәм бит. Әйе, рәхмәт. Мин аны забыл, как будет выучить. Ятлағым килә. Ятлағым килә. Ярар. Рәхмәт. Гүзәл, пока не вылетела. Минең исемем Гүзәл Мәҡсүт ҡыҙы Усманова. Исемде иртәрәк әйтәләрме или фамилияны әйтәләрме? Беҙҙә фамилия алдан тора. Минең исемем Усманова Гүзәл Мәҡсүт ҡыҙы. Мин Өфө ҡалаһында тыуҙым. Инә аталарым Архангель райондан, Тирәкле ауылынан. Архангель райондан, Тирәкле ауылынан. Һеҙ уҡығыҙ, потом тағын аларҙы тикшереп сығып төҙәтербеҙ. Миңә быйыл инде 47 йәш тула. Мин Ҡазан ҡалаһында уҡыным. Ҡазан мәҙәниәт институтта
институтта укып бүттем. Институтты укып бүттем. Институтты. 20 ел инде Женева калаһында Швейцарияла яшәйем. Минең ирем тормыш иптәшемнең исеме Даниэль. Ул швейцарец. Музыкант булып симфоник оркестрында эшләй. Мин биюсе. 30 ел бию укытучысы булып эшләйем. 15 ел инде үземнең бию мәктәбендә 15 ел инде үземнең бию мәктәбендә оештырдым. Исеме École de danse Güzel. Так, опять она зависла. Так. Ага. Ишеттегенме или опять это? Адагындагына Гүзәл, адакта һөйләмеңде тагын кабатлап үтеп кит. Название студии ты сказала, а потом еще, да, что-то было? 20 ел инде үземнең бию мәктәптә оештырдым. Исеме École de danse Güzel. Tamam. Tamam. Ярар. Бик кызык. Һиңа комплимент эшләгем килә, мин 47 яшь бер нисек тә бирмәс идем. Инде 40 яшь етеп килә микән, юк микән дип уйлап утыра идем. Бик һәйбәт күренәһең, гүзәлһең ысынлап та. Ярар. Хәзер әйдә, мин һинең һөйләмдәрде тагын укыйбыз һәм төзәтеп сыгайык. Минең исемем Усманова Гүзәл Максут кызы. Дөрес. Мин Өфө калаһында тудым. Өфө, Ине аталарым, алай дип әйтәләрме, юк? Әйтәләр, Ине аталарым Тирәкле авылындан, Архангель районундан. Ага, ошо жерде төзәтеп китәйек. Глагола нету, да? Глагол. Можно без глагола, не в этом даже. Ине аталарым Тирәкле авылынан. Авылынан. Мына шулай. Мин ине аталарым Архангель районы Тирәкле авылынан. Мәсәлән, кемдер республика, безнең Башкортстан республика икәнен белмәһә, без ошо әйтеп әйтербез, ине аталарым Башкортстан республикаһы Архангель районы Тирәкле авылынан дип бетереп куйыр инек. Гел хурайлар бит инең инде как корни. Корни тамырларын кайдан дип. Ну, гел кайбер кеше Уфала туган, без инде шул адаккыда яшәп киттек Уфала. Ине аталарым укып бүткәс дигән. Гүзәл, әйдә без моны аша итеп һөйләмде төзәтәйек, ато минең тамырларым Архангель районы Тирәкле авылынан. Шулай итеп һин үзеңнең һорауыңа җавап та бирәһең. Тамырларым. Меня быел инде, шулай дип әйтергә була. Здесь не будем давать делать акцент. Меня 47 яшь. Әйткән килә. 47 яшь. Инде, а то получается уже, ну, как бы вот, ненужный акцент. Кайда укыган, гел кем булып әйтергә кирәкме, или мин кайдан укыганмын дип әйтергә? Ну, кайда укыганһың, нинди профессияга һәм ниндәй эштә эшләп йөрисең? Билеп китәһең,
Менің оқыған ерім, шулай деп әйтергә буламы? Казан қалаһын. Или мин Әйдәгез Казан қалаһында оқыдым. сразу институтта әйтеп китәйек. Мин Казан Мин Казан мәдәният институты оқып институтын бөттем. тамамланым. Можно сказать, опять зависло. Что такое было? Беҙ һине ишетәбеҙ, Гүзәл. Тамамланым. Мин Казан мәдәниәт институтын тамамланым. Так. Ишетә микән, юҡ микән? Тамамланым, ул бөтөрөп, уҡып бөтөрөп алдыммы, или посещалыммы? Нисек була ул? Graduated. Graduated. Да, если на английском, я прям выучила это слово. Это, да, именно окончил, получается, этот университет. Уканым — это получил обучался там, да, учился. Тамамланым. Тамамлайым, например, нимә тураһында еще тамам. Мин өйгәш тураһында әйтмәйҙәр. Мәктәп. Әйе, мәктәп тураһында. Инде мәктәп. Мин 2003 йылда мәктәпте тамамланым. Гафу итегеҙ, белмәйем, нәмәгә булды ул. Икенсе компьютерға күскәйнем, что-то ул насар эшләй икән. Ярар. Институт 20 йыл инде Женева ҡалаһында Швейцарияла йәшәйем. Шулай. Мин 20 йыл инде мин Швейцарияның Женева ҡалаһында йәшәйем. Швейцарияның. Минең тормош иптәшемнең исеме Даниэль. Тормош иптәшемдең. Дөрөҫ. Иптәшемдең исеме Даниэль. Ул швейцарец, музыкант, запятая, получается, музыкант симфоник оркестрында эшләй. Әйҙә, ошо һөйләмде беҙ дөрөҫ итеп яҙайыҡ. Француз — это отдельно, а его профессия — это отдельно, да? Ул швейцарец, точка. Швейцарец. Симфоник оркестрында музыкант булып эшләй. Вот, дөрөҫ. Симфоник оркестрында музыкант булып эшләй. Мин биүсе. Коротко сказать. Или хореограф дип әйтмәйләр бит башҡортса. Ну, это разные вещи. Әйтергә була инде, мин биүсе булып эшләнем. Йәш саҡта. Йәш саҡта мин биүсе булып эшләнем. Йәш саҡта. Хореограф бейеү ҡуйыусы. Постановщик танцев, да? Ну, если вот перевести. Йәш саҡта биүсе булып эшләнем. Ҡайҙа эшләгәнме әйтәйем? Әйтһәгеҙ ҙә була, иә? Йәш саҡта Башҡорт дәүләт филармонияла биүсе булып эшләнем. О, ярар. Дөрөҫ. Башҡорт дәүләт филармония биүсе булып эшләнем. И вот как сказать в то же время и биу уҡытыусы булып эшләнем. Шул уҡ саҡта. Биеү уҡытыусы булып эшләнем. Ҡуйыусы только. Ҡуйыу ставить, да? Сейчас напишу, как пишется. Ну, больше уҡытыусы тору, мин уҡыттым бит. Уҡытһаң, уҡытыусыһы була, эйе. Уҡытыусы ул биеү ҡуя инде ул. Автоматически. Нисек әйтә, 30 йыл
стаж, профессиональный стаж әйтергә буламы? Так, стаж. Этот ел мин Шул профессияла түгел, нискә шул. Быел, тип әйтергә була. Быел стаж шулай була. Тәҗрибә. Тәҗрибә, опыт больше. Опыт, ну да. Ну, словарь не переводит. Стаж говорит. 30 ел. Минең профессиональ стажым 30 ел дип әйтсәк була. Профессиональ стаж. Профессиональ стажым 30 ел. Он 15 ел элек үземнең мәктәбемдә үземнең бию мәктәбте оештырдым. 15 ел элек үземнең бию мәктәбен астым. Үземнең бию мәктәбе астым. Мәктәбен астым. Мәктәбен исемен адак әйтәйем микән? Мәктәбен. Әйе? Астым. Исеме, может, в одном предложении. 15 ел элек үземнең мәктәбте үземнең бию мәктәпте гүзәл исемле астым. Юк. Әйдә ашайтып әйтәйек. Исеме Юк, аның исеме икенсе ине. Былтыр гына мин алмаштырдым. Шуңа әйтмәйм шулай. Аның исеме Нуриев ине. И былтыр миңа администратор әйтте инде, һиңа брендинг эшләргә кирәк, свой бренд, үзең брендты күтәргә кирәк дип. Алмаштыр дине. Һине гүзәл дип беләләр, и мәктәп исеме гүзәл булырга тиеш инде. Ярар. Просто әйттем, үземнең бию мәктәбендә астым. Гүзәл исемле. Үземнең гүзәл исемле мәктәбемде астым. Гүзәл исемле мәктәбемдә астым. Окей. Шуң менән тамам. Тамам, ярар, бик һәйбәт. Гүзәл, үзегезнең нисә балагыз бар? 3 балам. Безнең гаиләле 3 бала. После исем иптәш тормыш иптәште әйткәс, безнең гаиләләр шулай дип әйтәм. Без иптәшем менән без 3 бала тәрбияләйбез. 3 бала үстерәбез. Гүзәл, һиңә лә шундый каты өйгә эш буласак, менә Марина үзенең язган иншаһын миңа төзәтергә җибәрә. Һин дә башкортса яза алмаһаң, нисек язганһың, шулай итеп язып җибәр. Без һиңа башкортса башкорт хәрефтәре менән вис язып җибәрербез. Шулай итеп яйлап өйрәнеп тә китерһең. Ярар, без бүген шундый матур зур теманы үттек. Һеҙҙең турала инша яҙҙығыҙ үҙегеҙ тураһында. Һәм ошо иншаны ятлап, матурлап, йылмайып өйрәнһәгеҙ, ул бына бик шәп буласаҡ. Һәм дә бөгөнгө дәресте тамамлар алдынан мин һеҙгә бер шиғыр уҡыйым, ә һеҙ ул шиғырҙы иғтибар менән тыңлайһығыҙ һәм уны ҡыҫҡа итеп кенә һөйләрһегеҙ, йәме? Пересказ этого стихотворения. Так. Мин ҡыҫҡаны ғына алырға тырышам. Уҡыусы тип атала.
Бүгін 1 сентябрь. Біздің йортта зур байрам. Бүгінден мин дә укылсы. Тәүге сыйныфка барам. Әсәй бешергән бәлештән тәмле ефтәр бөркелә. Мине мәктәпкә әзерләп, бар гаилә гөр килә. Атай костюмды кейдерә, әсәй сәскә килтерә. Өләсәйем туфлиемдең бауҙарын бәйләп бирә. Һөйөп алала атайым, тотонаһың ти эшкә. Мине оятҡа ҡалдырма, уҡы ти 4-кә, 5-кә. Өләсәйем әйтә, балам, орсоҡ кеүекһең тиеп. Дәрестәр бөткәнсе генә ултыр инде һин түҙеп. Мальчики, потише, пожалуйста, у меня урок идет. Привет, привет. Орсоҡ тип белмәйем. 10 минут осталось. Нәмәкәй икән. Да. Аңлашылдымы, ҡыҙҙар? Күп аңлашылды. Орсоҡ нәмәкәй була икән. Орсоҡ это русса нисек була әле ул? Вот йөн иләгәндә әйләндерәләр бит? Веретено. Не само веретено, а вот такая деревянная штучка, вот которую крутишь, получается, и вот шерсть вот так вот заворачивается в нитку. Орсоҡ. Күргәнегеҙ юҡмы, өләсәйҙәр? Күргәнем бар, просто русса ул нәмәкәй була икән. Ну, күргән бар инде. Русса, ондай эшләгәндәрме икән ул? Посмотрим. Веретено немножко другое, оно уже побольше. Так. Тағын бер тапҡыр уҡыйыммы, или яки һөйләргә әҙерһегеҙме? Тағы бер тапҡыр. Миңә тағын бер тапҡыр кәрәк. Ярар. Уҡыусы. Бөгөн 1 сентябрь. Беҙҙең йортта ҙур байрам. Бөгөндән мин дә уҡыусы. Тәүге синыфҡа барам. Әсәй бешергән бәлештән тәмле еҫтәр бөркөлә. Мине мәктәпкә әҙерләп, бар ғаилә гөр килә. Атай костюмды кейҙерә, әсәй сәскә килтерә. Өләсәйем туфлиемдең бауҙарын бәйләп бирә. Һөйөп алала атайым, тотонаһың ти эшкә. Мине оятҡа ҡалдырма, уҡы ти 4-кә, 5-кә. Өләсәйем әйтә, балам, орсоҡ кеүекһең тиеп. Дәрестәр бөткәнсе генә ултыр инде һин түҙеп. Ученик. Эйе. Хәҙер һөйләйбеҙ. Башҡортса нимә аңланығыҙ, нимә ишеттегеҙ, иҫегеҙҙә нимә ҡалды? Әйҙәгеҙ, Марина, беренсе. Исемдә күп итеп торманы. Шиғырҙың исеме уҡыусы һәм бөгөн 1 сентябрь булды һәм был ҡыҙ мәктәпкә бара, 1-нсе тапҡыр мәктәпкә бара һәм ул бөтөн ғаиләһе бик шат һәм уңа йыйынырға ярҙам итә. Ярҙам итә. Бөтә ғаиләһе. Бөтә ғаиләһе, инәйе, әсәйе бәлеш бешерҙе. Һәм атайһы костюм кейеп алды. Атаһы костюм кейеп алды. Кейдерде, то есть надел на него. Не сам надел, а на него. Кейдерде. То есть одел. Кейдерде. Аяҡ кейемен что-то тоже. Да. Шнурки нисек була? Шнурки мо?
Мында баударын типкенә Балдарын Балдарын бәйләп алды. Кем бәйләне баударын? инәһе. Үләсәй. Өләсәһе баударын туфлиенә Өләсәһе. бәйләп биргән. Үләсәһе, ие. Güzel. Һеҙ берәй... Тағы ҡосаҡлап өйҙө. Эйе. Кемдер әйтте, урсаҡ күк белемде ал. Нисектер шулай тип аңланым. Орсоҡ икенсе тураһында бында белемгә не имеет отношения. Ул инәйһе шикелле, әсәйһе шикелле, уға айтты орсоҡ һымаҡ терпеливый будь. Түҙ. Түҙеп ултыр ти дәрестә. Һәм орсоҡ как бы символ терпения получается здесь. Нет, здесь наоборот он говорит, һин орсоҡ кеүекһең ти. Ты как вот такой крутящийся, вертящийся, говорит, да. Һин типа сиди-ка ты на уроках терпеливо, наставляет. Ну, оятҡа ҡалдырма. Кем әйтә оятҡа ҡалдырма тип? Инәһе мөмкин. Юҡ. Атайһы. Атаһы әйтә. Нимә тип әйтә атаһы? Мине оятма, 4-кә һәм 5-кә генә уҡы. Мине оятҡа ҡалдырма ти. Не этот позорь меня, да, грубо говоря. Meaning no pressure тип әйтәһем килә. Нет стресса, no pressure. Учись хорошо и сиди терпи. Булды. Булды, эйе. Гүзәл, хәҙер һин һөйләп сыҡ. Нимәләр аңланың, нимәләр итеңдә ҡалды? Бөтәһен дә әйтте лә Марина. Эйе, һин үҙеңсә һөйләп просто. 1 сентябрь бик важный какой-то день. Ҙур көн. Мөһим, ҙур байрам. Байрам, мөһим, ҙур байрам. Мәктәпкә бара бала, бөтә ғаиләһе әҙерләнә. Олосәй бәлеш бешерҙе. Атаһы, инәһе, олосәйе мәшләне икән, оноттом. Атаһы костюм кейҙерҙе, һөҙҙө. Шунда әйтте, һин орсоҡ кеүек, һин түҙемле бул, әйбәт уҡы, 4-кә 5-кә, миңә оятҡа ҡалдырма. Ул әсәһе аяҡ киемде кейҙереп бауларын бауҙы. Бәйләне. Шул. Ярар, бик һәйбәт. Хәҙер мин һеҙгә бер нисә һорау бирәм. Ошо текст буйынса һеҙ ошоларға яуап бирерһегеҙ, яме? Нисәнсе синыфҡа был бала бара? 1-нсе. 1-нсе синыф. Эйе, 1 класс. Синыф класс. Синыф — это класс. 1 сентябрь был ғаилә өсөн ниндәй байрам? Ҙур. Ҙур, мөһим байрам. Эйе. Мөһим — это важный, да? Важный. Мөһим — это важный, да. Мөһим. Тәмле еҫтәр бөркөлә. Что такое? Что значит бөркөлә? Тәмле еҫтәр бөркөлә. Вкусные запахи, тәмле еҫләр, ну, витают. Да, витают. Бөркөлә. Бөркөлә, эйе, бөркөлә.
Так. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, был шиғыр ҡыҙыҡай тураһында йәки малай тураһында бара? Малай. Мин ҡыҙ тип уйланым. Мин ниңәлер малай тип уйланым шулай уҡ. Костюм ти әйтәдер. Костюм мин атайһы костюм тип кия тип уйланым. Шуға мин ҡыҙ тип уйланым. Хәҙер ул костюм балаһына кейҙерһә, малайҙыр ул. Эйе, дөрөҫ. Дөрөҫ уйлайһың, эйе. Шулай уҡ. Борсоҡ кеүек дәрес иткән. Ҡыҙлар геле тәрбиәле була, малайлар геле Шаян. Борсоҡ кеүек. Шуға атаһы әйткән, оятҡа ҡалтырмаҫ. Шулай дөрөҫ әйтте уйлайһығыҙ. Эйе, шундай бәләкәс кенә бер шиғыр. Малай уҡыусы һәм ул 1-нче синыфҡа йыйына, һәм уның ғаиләһе ярҙам итә. Ғаиләһендә кемдәр бар? Әсәй, атай, өләсәй. Булды? Эйе, был шиғырҙа улар өсәү генә. Бәлки ҡартаһы ла бардыр, тик уның тураһында яҙылмаған. Бөгөнгә тамам, ҡыҙҙар, беҙҙең дәрес. Һеҙгә оҡшаны тип уйлайым, үҙегеҙ тураһында инша яҙыуы, хаталарҙы төҙәтеүе һәм ул иншаны матур итеп һөйләргә өйрәнһәгеҙ, ул менән һеҙҙең шул самопрезентация тигән нәмә була бит инде. Шулай уҡ мына ошо итеп күберәк һөйләшергә, аралашырға, һорауҙар бирергә, ошо һорауҙарға яуап эҙләргә өйрәнһәгеҙ, шулай итеп башҡорт телен яҡшыраҡ һәм яҡшыраҡ өйрәнерһегеҙ, Алла бирһен. Һорауҙарығыҙ бармы? Юҡ, хәҙер юҡ. Ял итәбеҙ инде хәҙер. Эйе, йоҡлайбыҙ хәҙер. Йоҡларға барабыҙ. Кемдер йоҡлай, кемдер ял итә. Мине гафу итегеҙ, мин уйлағайным, өй эше ғашиҡтар көнөнә коротко, ҡыҫҡа ғына предложение әйтергә кәрәк тип. Оказывается, о себе презентация. Башҡортса яҙас, дөрөҫ яҙмағанмын. Хәҙер русса яҙһам, тогда, может, меня аңлар. Яҙғанмын тип. Һин һора, гүзәл, бер нәмә аңлашылмаһа, һин һора, оялма, йәме? Ҡыҙҙар, шулаймы әле ул, дөрөҫ аңлағанмынмы, юҡмы тип? Дөрөҫ аңлатышырҙым. Ярар, ҡыҙҙар, һеҙгә күңелле ял көндәре, көс йыйып, энергия йыйып, икенсе аҙна яҙ башлана бит инде, март айы етеп килә. Һәм беҙ сәскә кеүек тағы ла асылып, матурланып китергә яҙһын. Рәхмәт. Ярай, осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.